Tang hadian baka sarkar kalapan bana ban thung ya ke expert committee naga banta ban penkelai ke reservation policy. Nakaliang ke Voice of People's Party hapok jingalam jung ba Adan Miller ba saimai. Kalalik ban kendu ya menteri rang ba ukondat konggal sangma ban watching tip halor kata committee ya ka baka sarkar kalathung. Ya ka tege jindik kendu ya ukondat konggal sangma lapelong mentakasi halai trik unaitung aja fulai. Mahadin kata Nakaliang jong ba Adan Miller ba saimai ula pelong ikajing kendu ba ikilat patai kubor. Habaikan bagilat patai kubur ba Adan uloong. Baka sarkar kalapan stat ikati kam. Bakala thongru ya gibriu bakin long gidkhot hapo jong ati komiti. Bat kabasa menta kalong stang ban jit yu chairman jongka. Bat kumju ro nakaliang ba Adan uloong. Baka parti kasong thu bakalong ka ba ya ka sarkar ban penstat ikijing doa jongka parti. Hanrei laso thu baka sarkar kan le janai halor kate kaman. Hakui pat kaliang halo ke jingkli uba Arden uloong baka PPP kam dan kaman ajing mut haba ka sarkar kala thau ya kata komiti bat ka syong ha ka expert committee banle ya ka bran kam kebetulan ke Nakaliang ke Voice of the People Party lawan bani ke Chief Minister kebedi bat ka reception policy kau ini jing dawa ke jini ban review ya reception policy bat niwan bani kendu ban kli na Chief Minister hangno kalpoi kata ka jing thung ka jong ka sarkar ya expert committee te kai bang sarkar long ba ka jing kendu kalong ka ba sarkar ka sarkar Chief Minister lo pa ba Nakaliang ka sarkar kilaya instead ya ka kam pat ka ba kisah mta ka stang kalong stang bakin rai yu chairman jong ka committee te Nakaliang jing likely lese kan kan simpor Nakaliang ka sarkar kan ni ko ban le kriket makanya ke isu tu bagi soto mah kalau mendek isu ke macam kali ke bagi tu nak kasih yang sedang iko ahi ban ailat ke sarkar nak tarang yuan hadian ke masjid na hitam hadian ke jeki ke jini hadian bagi sarkar kelarai iko ban ailat ke sarkar bahkan penkelun hikam bahkan identify lagi member of expert committee di sarkar kelatung yang search committee kita nang yo kita gibriu but minta ke sarkar kelapan bana Nakaliang ju chief minister kelapan pau ba kasak setang chairman but kindang don ki kerteng ki ba kindang ya bakha na kita ki kerteng yano bakin thung kum chairman te Nakaliang ju ya kali kasing atau kandang support Nakaliang ju chief sahi ba pa kan support han ya saya like to sarkar kan la ban bana ya committee ban thung to chairman te ni so ba ka jegdu jigro job but hakne ke jing lo jing ila raru ya kene ko ina ke mok mat kepala pinthi ki pai ba ki babun khamtam kini ki pai ba ki badu ke order ki ba lami na district administration apa di ba jing khang no ke jing petrika me ke section 144 ba po shpo biji de ban khang no te Nakaliang jong ni ngel pan pau ba kini lese kamnong ka badai ba sarkar kan hapan weng no ban revoke ya kene ka kum ka order ile kran ru ya ka beri pat ka jingkiu do mar pa mar di kham tam e phao ya ka ba Nakaliang ju shim sa shim mo take serious note ni shim ta ka jing Sofia ban pet kai ka ba in wat jitip ya kata ka jing itu ke jing te ile kran ru ya ki load shedding Nakaliang juga sarkar Nakaliang ju sim sebab apa pau makador gaji persang Nakaliang government kumno pan ile katara pan pintigna nang ni sakmat kani ka load sharing kan guna pan kumno pan wat kelak kelinti pan don kata ka power supply ki papian ini kilong ki kat tu ni ki mat ki fonds ki mengilara pan ki nong rep kunju ka jing kiudor ki wat ki marep rumah ki chur ki chep yo outdoor ki jingo ikador papian kai ke ba Nakaliang ju shim sahi la kan chai ba government kan shim khai ini ba insan nang ya kedua kan pos po ban putin ki mak ti ni balai ni ong nadu kasi ban kong ni sarkar ni tua ba kali mak thau ni expert committee ni ngim po apa ka VPP kan shim haladi ya kata sin jam ban batai nadong sudong
kumno ban penkelai tarang ni truai ke sarkar pakadi thung ye ke expert committee te bat ke jengkren ke jingi ke sarkar kalong ba kan thawi ke ni expert committee khanang ba kan wanra ban penbet mai ye ke resolution policy bat nakaleng jingi le penpau ba ka ba kham ka mat ka bangi kham kwa kalong ni kren preng ke jing bha yang ni bat ki para garu ke nagani ka sopo mo ka bangi nge kren bat kum bangi la ai jimut pakadi kalong bat kum ka jing don pa te hangi hi ngem so bagan don ganu ka jing clear lakiwan ki beri kanang nono mari ke ai ka kam ka bakiri benle ken hap pan review ka kum ka jing community ba ka jing ang ka perthai ka tipsai ka ai ka nongrim ka ai ka jimut ba ka VPP ka yeng bat ya gani ka mat ngilai kren yu chim sa bali ba kani ka mi chimi pi expect ayu nangi habangi ngila de ong constitute ka expert committee te ka ai ka kam jo ka expert committee la dangi ngila ai no mangi kita ka suggestion ai ka expert committee kan work out kumnu ban review ya kata ka policy te ban nagaleng ju chim sa ngatrai de blackly ons mo la klari ni bo ons clarify ni bentawa kam de ka kamram jingi bangin ngila de kren do pasta ngila terwa ka BPP kala yang shine ru pasdang review yeki ban review government kala menjur ban review tenang tangi ong kumno fin review thung ye ka expert committee ngila mong ngila ai te indication ni jingi ba ka jingko ai ka jingko long pa kadi ban ngapring jingi garu kadi ban proportion ka kum ka jingdan pa tenang kala yang chim sam tan mo pa ngi ba i ka tangan sa pensyai mengasih kipres kam don jimut ban keren ye kata ka ju ba ka BPP kam pa ai jimut ani kiwe kam don kam ka pengsan kelong bakani ka expert committee kan sedang pan penklun di kam kumno ban review tingin sepek ai buat kata ka report jong ka expert committee la kadang dan kam ya mingi bingin keren nengil hun ya ka jing penbet juga expert committee kata ka dei ka linti kamut bakan long da kumui pat bangi ngin ai jimut ya kata ka sarkar te larangi ai jimut mangi kan don jimut yu larangi terwa bengin terwa ka expert committee ka ai ka jimut juga expert committee tinggal keren ya kata ka bentaru o chimster ba ngangil chimster usah keren ya piki lat kai ko bo ba ka sarkar kan nang pentrun ki kam smart ling ba kata ka expert committee kini kita tanggi mat ki bakam kirki ki bangi ya keren de ngile keren du ya ke jinge jengki driver taxi ka ni ko odd even number makanya kan kata kami ke jing bakla juki pak kata kan mereka solution tu government kan work out ini kalau pensau ni pak iso bangin alat ika sarkar bahkan penbet iki niki jinge nomor ke bangi ni teng sabangil iba ki rai juga sarkar kam tam juga district administration ni kilong persya pe ki beri ki pa duk ya se mo sya khnya